Mokgatlo wa EFF o sotse ka bogale go tswalelwa ga Mellwane 20. Tiragalo ye e thibela matšwantle a wa dulago dinaga mabapi go tsena Afrika Borwa. Julius Malema o re diikonomi tša dinaga tša SADC di kopane, o re sephetho seo se tla ba le ditlamorago go malapa a mantši a matšwantle. The president of South Africa, who happens to chair the African Union, should have said that South Africa is being closed for African people. It is ironic, as the coronavirus did not enter South Africa through Zimbabwe, Lesotho, or Swaziland, but came from Italy. It is a narrow, quick fix solution to a complex problem and will undermine the dignity of many people who have families and livelihoods in South Africa. Go sa le bjalo badudi ba Uganda ba gare ba boutela mmušo swa. Malema o lemošitše Presidente Yoweri Museveni ka go šomiša maano a go tšhošetša badudi le ditsela tša bonokwane. Ge coronavirus e tšwela pele go ama ošoro badudi lefaseng ka bophara le Afrika Borwa e katana le go laola lephoto la bobedi la diphetetšo, EFF e re mmušo bjale ka tlwaelo o bolela ka go hwetša moento go ena le go netefatša gore o tšweletšwa mo nageng. Now, nations are talking about producing their own vaccine. Russia is busy, China is busy, USA is busy, India is busy, Cuba is busy. We are talking procurement. EFF e re batho ba swanetše go tlogela go phatlalatša ditaba tša maaka ka moento wa COVID-19 le gore ge nako e fihlile ba swanetše go dumela go hlabiwa moento.